Six naman ni kapuok. Sige lang, layo pa magkala diri oh. Okay. Hello guys, mayong buntak yan na guys. Amin din sa kan guys, o tiris guys, ng lingkod mi guys. Tapos si Bunso guys, o study guys. Ay, nag-ianak ka, mas ko teacher. Hoy! Anaon man dyan! Oh! Nines! Movement. Nines! Oh! Tanawa! Sige, sige, sige. Oh! Sila mo ito. Parang ulam ni Kuya. Oh! Kailangan sila. Sinawa sa langit no. Ganigin mo ulan ba? Ano?